گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ کیا فرمان کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنج حکمت یم حدیث مصطفیٰ اہل دین سارے نہیں اچمن شفاء سوزکنا عظیم مجلس اندن بیمارن شفا سوزکنا گرکن بیمارن شفا سوزکنا ہسپتال کن بیمارن شفا یہ گام کن بیمارن شفا یور ینوالن ہندن حباب و اقاربن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا میانن والدین تیندن والدین شفا میانن رشتہ دارن تیندن رشتہ دارن شفا کرخناز اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا یمین گبر بے روزگار کرخناز رت روزگار آتا یم پڑھت لکھت بے روزگار از کرو خلال روزی آتا از کر نڑ مزورن پنی دیر سیری از کر تاجر پیشن پنی دیر سیری از کر تمام عیال بارن پنی دیر سیری از کر سارنی ملازم پیشن پنی دیر سیری از شیز برجرس کن واتی میت عرش والے اشی کوڑی مال عرش والے کوڑے حسن بالغ گسن سوی شکت من ہدایت کرن وول سوی شکت من حیوک لباس ملن وول شرمداری ہم لباس عطا کرن وول از شی جامعہ دیس خوش روی کلان سندر گوڑنک جمعہ اشی دعا کرن جمعہ دوچ اقساط آسن یہ تمسات منگن چیتی شکرن سو قبول کارتاز یہ سات سانی حق تی قبول یہ اس رد دعا منگوئی تی کر پنی دربارو قبول یم اس ونیک تام دونست نا دونست گناہ گمیت تمن کر مغفرت یم اس کبیرہ صغیرہ گناہ گمیت تمن کر مغفرت بناون سونا یال سانن چشمن ہن شہجار یت سر سی علاقہ ساو اتحادک بہار اتفاقک بہار برادری ہن بہار اخوتک بہار یہ چن تمام کوڑن کر آبادی آتا ڈک پورر آتا یم بالک شرمزیت چپرارن پروردگار نیب جوڑ کرو خاتا قرض دارن ہندس قرضس کر نخوتا تھا آمین یا رب العالمین اہل دین سارے نہیں اچمن شفاء سے کیا تماجو مدہ چھم تمنا یہ جگر لیلو نہار چھم تمنا یہ جگر لیلو نہار خواب مزوچی ہن رسول کردگار دمن جز گر وچھن یک بار بہر کرم سرور ملک و عرب شاہ عجم کیا بنس بس کیا تمنا درامنا بیلولا یا الہی رحمت کی آثار